Tini ongkha Tata IPL 2024 ni match nong 15 man tini bai ke 15 bar match ongkha RCB versus LSG o match thungnai RCB home ground Chennai Stadium thungnai tini horni 7:30 o match thungjangnai hingke e tabuk 2024 ni je RCB performance ta jok hamya ni mano bong 3 khan match ongkha 3 khan match ong tini brok 2 khan match ta hari thangka already ek khan match brok chase khaitene ko brok jiti jakta haini hai jadi chong LSG ni khobar san thaka bang bo umta system brok first match brok RRI mark hari phaji haipan bak second match brok Punjab no mark 21 run by brok jiti ui thangjakta guys hingke chung tini o binin pising ti match preview pitch report playing 11 bhai dangnai match win prediction head to head record chung joto saima lai do hingka haini head to head record LSG by RCB head to head record nan thaka brok kunin kasara 4 bar match ongja a 4 bar match ong thini RCB rok 3 bar match jiti jak LSG ra matra wise match jiti haini hai jodi chung e Chennai Stadium jodi borong match nai kha e jaga tabuk jatoi 9 khan match ongja a jaga je first batting khainai rok borok 37 match jiti jak je second batting chase khainai rok manke 49 ba chase jiti jak taheno an jiti jak tai 4 khan match ke no result kuri ong thang jakta watui rok phaiman match aptai thongmi angoi ni result kuri ong thang mano sab saiman haidba hingka last year ke chung match win prediction rok lai do phai ke chung tabung RCB ni playing 11 nai lekane botei jat bahai jat brok o match ongkhori man number 1 nongne Faf du Plessis captain number 2 Virat Kohli number 3 Cameron Green number 4 Maxwell number 5 Rajat Patidar number 6 Anush Rawat number 7 Dinesh Karthik number 8 Mayank Degar number 9 Alja Jason par mutung mano Risto Flynn par mutung mano Lucy Ferguson par mutung mano number 10 Mohammad Siraj number 11 ke Boyshak Vijay Kumar impact player ke to M Lumrod no par mutung mano eba kaba Yash Dayal no par mutung man ta abu bang ni je situation ni hisabi bang mutung nai ta haini hai jori chung LSG ni playing 11 9 thaka ka jaka number 1 nongnai KL Rahul captain number 2 Quinton Dick number 3 Devdal Padikkal number 4 Marcus Stoinis number 5 Nicholas Puran number 6 Ayush Badani number 7 Kunal Pandya number 8 Ravi Bishnoi number 9 Mohsin Khan number 10 Mayank Yadav number 11 M Siddharth impact player ke Nobin Ulahong no muthungi man tabura hingka haini hai chung overall jadi dikhan team ni playing 11 akha dikhan team ni playing 11 akha dikhan team ni playing 11 pura strong tong pura thik thak tong pura ekdom brok takkar mana hekma tongta tabuk suk jarti je Chennai sami ground ta wises match ong LSG by RCB matra wises match ong drop a wise match no LSG ra jiti ui thangta ka tinin match tamong no abu sung musai me hai pano jini jiri chung match prediction ran thaka o match sa pain dak chung man chung sana thaka chung personal sana thaka o match jekmun RCB ro pai mano RCB paiman phon haiba nung je LSG no asa halka bai mana gla hisi aingo bowling masan te gorom tongta bowling thangnai match Mayank Yadav pusuk marken man of the match mancha debut khaidra borok 155.8 km speed ke ball khayo chini mate ke umesh jekhamon RCB rok paiman ta tan bakit ang king kuli bak nong mate ke umesh sa paiman RCB de paiman na LSG paiman ubun tola comment khaisa di RCB ro match pai amon main reason ke bhai jan side man rok bo team no bo player no bo jaga muthunga nang bra abon pra ekdom saimi ata tai je kuno player hami bro ase dam ro je pai khib player ka ham no bro pai ata bo player ta phomot no amde system nai ta brok suno rang tong bli rang roi mong pai na han ta bro hain bo match pai among besi ongko kadalok tinin video bak isuk dara no malai inte kicha next video hambai ja tanano tai channel katal first time visit khai tong ko subscribe khai di do hambai